bao me te bang phat phai pe o pathian thamwan han amas fena kan se num chu na bo ke om ta che kan bo ve kai o hi 2014 batch ho kai win class 10 kana chi pijing bangwa kaloi pau le kaloi no ani ho nai ka class me no school kan na kai ho na ma te ni ke itika na ki ngai ho nai itika ifiong tio ho ke da na jam le pathian pass ai ama te ni pathian sang go pe da nai ta ham da le na jam le amasang wana ahin kan pule nani hana kaloi di di sang na kaloi di ni pathian phasa le inchen sim ni yan tan inchen he sim no na ahin lai nung lam ngai talo ding ti ti ho na so nan bolan de mai nang bo se ni batana ipiji ka bolan le mi nong kai pa na iji ka bolan le mi sang a hoi zo pa zo kai thian den tian a yer han ding mi a ki chiang meris bola mi na a ki khanam tam ta mi zong le chota mo na han lo de mi a ki chiang a building hin tung ho na han de se ka sai pi no in to a hi kai ho classmate ho in pi num fa kan nei win hin sim do de na hin sim pa chen roi te ho khat nen hu ru na bon wen lim ki kap do i bon roi pa hak na jang hin ding tan na loi te de loi pau le ka ti le sim do ke pammen ha memento amasanga hin pi ho chun ai ho ham nge ni na hin pe pe ho hin ha amani tha na mong nonga dinga school to ke rile de hi ja sa pa ma sa pa wa ka hin si o hin sim pe ngal nge presented to Mr. Thangkhan Lane and Miss Paris Kim Nailam. A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Heartiest congratulations on this special day as you embark on a new journey. We wish you both a lifetime of happiness together and a love that grows stronger with each passing day. May God be the center of your marriage. Dated Gamnom Zhang, the 14th January 2026. Best regard from Agaping batch of 2014. Mulut na bon khakan ang di lang di mo to ito na mo to tsaki ni kaya wali mong ikaw ko yung jangkat ano ba diwa sin